Bismillahirrahmanirrahim. Washirizi wanzani kao ni hudunga ya matangazo ya hele daho la Tropique FM, la station du soleil harumwe zibimo jana nane harumwe 54 MHz ntosa na salamu do za hanyu ngam mrengo yeshwa bahashinu na mina madam Ben Sahiba Alfa Mzimbaba wa Hekomor Actualite mwana Mabadruddin di Kopla Amadam Ahmed di Kero, grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Alimbaye Bordeaux, grand notable Abdullahi Maïcha, grand notable Jemil de la Pierre, Mama Ilma Paris, Tina Mada Swalihi Paris, Nana Madame Docteur Dada Ikaongwa Jihunrao Marseille. Abariza Comor ze site Ikawo patana neledaho la Tropique FM, la station du soleil, Hama Comor Info, chaîne libre de Comor, Facebook FM Ikangwa Jihunrao hiyo Paris Badimane mwana Mali Abdu Mkuba. Rimtoseni rimambieni ukaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garjundao hunu inate de la République ya Singani Borchwanda Rambe Mani Maini. Ngari johambaka kozi johuja zijohuka sirini kozi johu tsatsaya zitijoka dhahir zetro Tropique FM ze machine za hele daho la Tropique FM ngazi pepe yao. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazmuri mikeni ze haki za kibinadamu madambili de yari hansibanu ngari jogu dhukuru ye mada ya he parti serse ikao do muhansiwa wa he biro ikao de joko dhaminishiwa ze voti za 2024 ritarajamu riwaonise wandu ikao do aladhimu warongoziwa hukaya neke mfikirindo wanadamu mwa wahansi ye mada ya bilingar jo dhukuru Waziri Sarkozy rimheshimiwa ikao woi de adhaminishiwa zeje za hebaril hindi homrengo waho wandu waenshiwa haruma ya guvernema ya fakhamat rais al-Ankid Uthman Azali hejukumu yahe huwabalia honda bushini haruma zeje za hebaril hindi kiasa ukaleo wa Komor wakauvani ukaya leodora ka participe haruma zeje na bongabo athlete ma atletikao wamaki wanainrongo ya sirkali ebanvi ya haongo wa bushini waganye ze podium hawenda yili wende wafanye masterehi ama ngojo hunda zinji za kabilia za ladhimu ikezi kamilie za tukamilia husoni mwema atleti wakaanda wa represente ya Komoro. Iyo de mada ya panga wa mpango hatu ikao siuhamba naribuo mlango rizabe Vadimane Tropique FM, la station du soleil tosa na salam do zahanyu ngenyao ye parti serse banja wafanya kungumanyo ikao inde parti ya hemu wa he daula fakhamat rais al-Ankid Uthman Azali wafanya biro kale haruma ezisiwa za Komor wahansi madhamana ikao madhamana yao sisi Tropique FM ngarsubuti urambe ukaya karjaba kwa jamerite sho wanadamu tsindao wa ugabili ye maluja no upepo wa siasa nizo ikao nizo wa Komori waenshiu wanadamu wao ngao hambani yabo ngarjoheshelezizia Nuru El Fatoh mwana wa Colonel Azali Asman, son excellence conseil privé rimambia ukaya ya ekipu tsindei thumma ya ekipu ya hebiro waihansi tsindawanu njamba pia shanga mjoka ekipu tsindei wandu wenji walio harume parti serse na noa Komorikao wawono wo zengayo za he parti serse rangu 99 coup d'etat huwasili 2001 voti za resewa makana pouvoir hata huwasili 2006 makafanya passation na nyinyi mwa heda ula mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yeser setsindei ngenyao kozi jo hujazjo kasirini kozo tsatsaya sojo kadhahir ze mikroza Tropique FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazmuri mikeni ze haki za kibinadamu bori chuandarambe inate de la République ya Singani au Mani Maini tosa na salam
Nuru El Fatuhu Mwananyasi yeshatonga balo serse Mwenyezi Mungu nawe habaha bandia ya mtukufu SGG mzamani directeur wa hydrocarbure ikaungarjo muhishimu rimwambele dua Idarusi Hamadi zehazi kaundizo yafanya ya jimlisa ya parti ya tendea ya parti ya hemu wa daula ya ilekeza ya lekeza daula mriaka huona daula mriaka huona parti yatiyo basi ngabo mwanya huo wede wakauja uje ujuse Mwananyasi Nuru El Fatuhu na bonga we mshashi sha ikaubidi batiruheshele zizie ukaya wanadamu tsinda wanu ye parti serse ye kipiaria habaliwa ni Waziri Bolero Shehan Waziri Maulana njacho shinda ni waze ze Abdul Saif watukufu wao wakaujimlisa ze Amini Saif wakaujimlisa yezi ya fakhamata rais Al-Ankid Uthman Azali ye parti sinde hii wanadamu mwa wahansi tinda wanu ye biro mwa ihansi juzi kwa na ushinda wafanye hazi ye biro si Tropic FM garambao ukaya ngabo mwanya tosa na salam wa wakayabo Nuru El Fatuhu son excellence conseil privé wakayabo ukafanya hazi zao ngasina mahamili banu do akaunjerme class politiki no wanrikao huarenge uwahansi ili warajise siasa jimla ya heparti ne daula wandu marenga wanu wakayabo kwa tina wafanya yetsingio hitani yetsingio aruma hiza wakomor rirongo banu he adabu ne hishma zinde za kweli garumambia ni bwa komor rudi rongoze ne madhamana wa heparti sersoka ye biro wa ihansi ekaka mjafanya appel ya ho wanadamu rawavumbu waban Colonel Azali Asmani Al-Ankid Uthmani Azali warudi wa paraze Maulana wajawarejei mwenda mwa eseye ngamondo mwa eseye siasa shangabo hiza hosoni mwe parti serse hosoni mwa parti serse horudi warejei au pouvoir wanadamu sinda wanu illa garjo hansi mashartu Kalashnikov karsujua jeshi kutokweza pouvoir izomali sheka voti na siasa na huonesa suraya na makalma na mjebari fanya wanadamu sindo ye biro yongere mao Nuru El Fatuhu conseil privé wa himu wa daula ngari uhishimu rurongoze ruhambe ukaya yeshatsogabalio serse habaha ndawe duwala mwe parti duwaonesa ukao mwendo tindou shagawe hawe che ngawe mnaijana zithamana ulonizo sho wanadamu ikao duwalio tindawanu ngarjo tia talikibanu rabe ukawaziri belungwe na mishindika ngubinyo awala thimuru washele zizie ngumenyo ye parti mimi timruwa hanyu mimi mtagazaji ikaunga mwoniso ukaya ekaizo ndizo malewa wanadamu sina wana jeshi nso amine kena zomu kini hatena sheka bilete heli wa Komoro wasasanyia walio haruma taabu za maisha wanadamu wa mwahansa maze biro watenge siasa ya heparti serso rejei 2024 wanadamu tsindawana tosa na salam nano mwendo wa he ikao mumhansi ikelekeze parti son excellence Waziri Belu ngena ndongo kongu menyo
wa Komoro waume washe hosonigirenda woiho gamjo urambwa izo kaundi sorambao gamjo do uhisi gamjo reshelea gamjo amini e matangazo ya Dauda Tropic FM ya serikali kwa na ujua mwabiani zinu gasina takriban mizi ya huwaza enso hole wa Komoro ila kaudo komandewa laomba onikor ikawe daula wako tushida wa komande ili masikini haupeiza utomiliki ziwi sita mwezi yashinda hule guni bahiye daula ya Hindi wadoulize Komori wamba kwa na hujua hudobali ya wanadamu ani makomersa wenda wewe wahulizia nsohole ngeanzo daula na daula zo kamna kauzijua wa Komori msijoja muhadalo harumwe misinu bado samburu ngabona ninjuse za usuvoti na mpartage mission hatu yinu na mpartage au maximum ngenyao asihazi hauhusi shiwari hauhadile ze micro za Tropic FM gazi pepe huni na te de la République ya Singari simambia nuka Hindi dobahanu onikor wadonda we komanden sohole ya jaka ufarashi hina majana mane ezinu ya kansi ya waswili realizi huizili na majana marandaru hata habaifa ugejohufa realizi huiziraru huenda hauka kwa tushinda wa komanden sohole wa mikani makomersa ukaya ngamdo ujua ho komande sohole heli manzao bahibu wa Komoro madhamanahe partiserse yemru yakahudori nikenso hole yinu ya mao onikor na densi ya Hindi waharaya makomersana mwambie wa Komorize kweli waharaya wamba hukaya enso hole ngejo hukomandewa ni daula na daula tosa na salamu doza hanyu renge dakika 10 hosoni mwe partiserse juma huwa honesa hukaya ye biro ku mwajansi harume daula ani mtaho daula nyumeni na mishinzi ya daula ya nyumeni na ndongo za nyumeni wabanga wanzo msenziani wanadamu tsinda wanu obanur zamba obanu ngasihizani wa Komori mrangali yao enti paralize ketina mwenje isongizo na madhamana warumisha harume daula ikao hari ngwanzo jake madhamana haruma maudu 2024 e portable yangu inu wa Komoro gasina ntuzawaza kejanji ya mro habanga mwibalo tisi titsongu wa mahala moroni enda huba lomba mwenje ritiye omondo sinowu omwendo kona uparihane namna inu tujua Kalashnikov tujua kaunduko za uhimi sabunduki za mashangazo vanu na 2024 sheka kolize voti kaunga mzambao za demokrasi transparency mwanadamu ya jitamke ya onise mdukao nzamiko aminifu labda na msaho pepo imala ujo kovulia sho wanadamu mwahansi ikao bidiri mwambianize dakika 10 kukaya tsinda wanu ye biro tsindei na singari shukuri yao ngari amini ukaya idarusi hamadi bo yatio harumanti ngabo ipenyu ngabo ipenya ngabo ipenya ngugu jo mrejeza hakum sajaja ulio harume daula makatiano wakati ya kaya kabaja kaukiri kabaja kamzaha abenge Edouard Ngombe yao ze coordination hamade ze coordination za hambu ya hatu wazir Kamali Sefu son excellence usiuha nawe kuna ulele sarma leba vulinu wazir Kamali Sefu ikao kabati mruhu parohu ya parohu na mahala ishowalewa Henry bunduki Henry ujeo ani Henry kabana kama shangaza ya jeshi husiuha
hambu ngwanzao alama waonese ya hinri ya wizara ya hao hufanya enyorumani kwa yezi ni fakhama rais al-Aqid Uthman Azali haruma lebavulino mfanya hinri shondi sister hao shati kampanyi zitona hata mbamradi na wanadamu wala lahizani sohole onikor msikana tamabu wa Komoro ngamjo uhulizo basmati uno hata hakilo ralishiwi tumwambia ni kaya ya daula ya Hindi wa haraya wambie daula Komoro kaya kabati commerçant ujojabanu hau commerçant rujo humuliza nsohole ino mpaka daula na daula ni daula kwa na ushinda wa hule nsohole ni daula wa mikani ruhusa ukaya mkomande ensohole nyima commerça na mwambeze kweli babonga mazobo ni makomande basmati mje mpue wa Komoro zitwa wato urudi ya mbaba hano kozi jo hujazjo kasirini kozi jo tsata ya sojo kavair ze mikroza Tropique FM gazi pepe ao unuinate de la Republique ya Singani borso andarambe mani maini asi hazi ya uhusishi wari ya uhadile wa Komoro rirongo wanga rirongo wao wa Komoro rirongo wanga rirongo wao Wazir Kamali Seif wapo harumale jiji la Mitsuje kapitali ya hatu ikaongo mirki bavu ikao siwa mbale bavulino shinu isiwa hambu kutina wafanya nyinyi wandu wahe parti serse wahe hambu kamili kamtina mafanya ne mhu wahe daula hammikani ze wizara ze direksione nengizo Mitsuje kamtina mafanya zoni zoranzo kao garanzo mwana wafahama rais al-Aqid Uthman Azali son excellence bimheshimu mtukufu Nur el-Fatu ya rambue yede ulo teredasi eshatonga balo serse habaha ndawe mtukufu shaini raisi uha parce que c'est itsona ema dhamana na wavumbu abanu itsona Idarusi Hamadi itsona Shehani itsona Maulana itsona kadha wa kadha yuti serse yo batani na mafele waka na mchindo wa batwalifu chesese yo Komoro waiwono abengeri kanzari jimnise riensema da hiyo ukaya ye biro ya he parti serse kao waihansi baadhi hata wao walio harume parti ngo amini ukaya kena ushinda ijibu ifanye mahutajio kamlewe jeshi zombadi sheki hali nurlio yinu manadamu ya rohao rangu singani hata moro nenda charge portable rilalao hizani manadamu ya konsiu yataho kilo ansohole akao farali jana hau mungo minane haura mungo miranda ruacho hihunra yendo hulizwa kilo ansohole farali majana mararuna na wanawane kilo ansohole ifo majana mararuna akangi oblige mle basmati bwa Komoro nyido mjuao 2024 wanadamu ikaunga manzao muanike ya daula inu waendesa shaila ansohole akao farali jana hindi haraya katu nyido mjuao bwa Komoro mlio harume mijia hanyu nyido mjuao bwa Komoro mwabuli yao wenjia harume misiri ya hanyu nyido mjuao rihone sa Kamali Seif son excellence mwana nyasi waziri ruhishimu kaya ihambu yinu kabati mleleso gabo miji kangwa tayari ngao mashababi kongo tayari nawe husiuha thumma husiuha dawono wandukom kwa yesi ya Colonel Azali Asmani ngamu itengao na huonesa heli kaudo alavimu mwende abadan rihanti ya mada ya handa rikamilisha heze taratibu ne swarafa na upezo wa matu wa Komoro wanzao waone 2024 garinchi yao husonima Waziri Sarkozy
ikao ngari hutosao ndawene ambasad ulio bushini mzee wa hatu kambi Elia Shurti ribambieni rimashelezieni sisi Tropic FM ko warongo wao banu uwenjini hao wao wanazijana kwa tujwa ze tarehe shangar jo masheleziani wa Komori mrambue waziri Sarkozy lesonzo la wanadamu wahezi ya Colonel Azali Asman فخامة الرئيس العنكيد عثمان أزالي ووارنغا وواتيا هرمي برنامج وكوابا تناناريف وين وبريزانتي زي جوز هبار الهندي وديباسي زي ليميتي اما اتلتي غاوما اتلتي وبوزا غاوما اتلتي واتسكانا ما دكتور غاوما اتلتي واتسكانا makine غاوما اتلتي كاو kwa jatimu so wenjini hao wa Komori mrangali yao wawanruwa head daula warudiwa dungu ilamba pordium la ilaha illallah wawanruwa head daula wafanya hama Leodora kaupresentewa rende harumaze jeza hebaril hindi sisi karja kubali sisi Tropic FM lazima rambie wa Komori lazima rambie matlet wachue jaboko wazijua ngwambao ukawamankewa na ndongo zinchi hasibabu owandu wa hesirkali ngwao Tananarive ngwao harumaze restaurant wakanti wafanya wa mastere na Komori ngware mwao ni jua ikao kabati mwenje ikao tsohole kati ikao maudungu wanzo watilwa haruma voti warudi warejeze daula inu babo mastere hale baka daula bani Mohamed Abdurrahman bahiba kamru wazir sabik mguna mrehemu Abdul Majid kao hakaharume parti hatu MDP GDC ya basi jusu bahia himie siku ya kaurongo wa hakahurongozi wandu wao hambakana na mwile watu sisi leo Tropic FM garamba ukaya na mwile Tananarive na mwile shaya ndogo side namna ila Madam Ibrahim Sahiba tosa na salam Sijau yihu wandu waongore ndao side namna inu waziri Sarkozy Leodo ulio waziri Leodo atimu waziri sho waziri wakanua katokutuzi wa Ahmed Abdallah ya kahu legitimite ani ya uonese ubaki parce que ede yahunika Ahmed Abdallah sambi ya kahuja ya lekeze ye daula ya haho leo utimuka wemru wa head daula mananga we wazir wa de la jeunesse du sport mkomor sheye wizara wakanio ya interieri ya Muhammad Bakari ila ti wizara ila gouvernement ya kibarbar mafia ila ti gouvernement vae mheshimiwa Colonel Azali Asman Al-Ankid Uthman Azali yaje yahunike yeshewo inu yahone seukaya leo do atimu waziri wenda Champs-Élysées betina mgu na Ahmed Abdallah Mahon Sambi kujajo wasulibala na Colonel Azali Asman leo hubalia eje ya hebaril hindi na weunda hujusa beramu ya Kifaransa ukaya ngwanzo uke Mfaransa uharaya wa Komori ndawe na kambi Elia Shurti na mwone furaha hiyo na mwone furaha muiona oskole wenu wamlio Tananarive mrepresente we Komori wana wahe Komori watawabala wa medai wejao mwoni sani yunge munda hujusa mdai ibera mwashi Faransa mara mwajusa kwezi mtukufu wazir Janfar ndema na mwahima kodo mwajohanja ikeo bandu zalao Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yatitola hasibabu hajaha putu kwani ani hapoa hawanisa wa Komori ukasiwa Komori garjofa wa Komori rifema Islam gamweshelo zizioni mana kabati wandu wajua wa washachi wajua we tarehe hiyo ambassade mzee wa hatulio abo kambi Elia Shurti uo hakabe anraju saberamu ya Shifaransa
Sarkozy Jamfar son excellence ikao ngamu mikoni zentosa ikao leo domlio madhamana wa hensi so kutuzi makanuo ula ti udhamana e wizara wakanio awenge hujimlisa wanadamu wa guvernema wabiha Tananarive ngari amini hukaya omwedo tsinduo serikali pia ngio Tananarive wenjini hao gwa uharuma zeli hoteli na abo wakomori masikini gwa uhunu wa uharuma tabu na mashaka timwenje sohole kati ya uchona mapesa katula basmati ya mrulo na wana watanu na kilo ya basmati faura almajana mararu na mungo mitanu ewe ya rabbi ngujorudianda ama wakomori wajo hujibu 2024 nyedo mchua obo wakomori wandika nga mjoko wanika wa aminifu shatsi na mnaida tosa na salamu doza hanyu kozi johu jazi johu kasirini kozi johu tataya sojo kadhahir ze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao asihazi ya uhusishiwari ya wadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu yode mada ya rihansibanu zombili na ngarjo mikani wana diver ritsinziani mabamba haruma sheisi wa tukufu shanzuani wahundwani mswiba mziro haukaya mwana nyasi zola buye mashushu hauishie zola weimru kawe watwania zola weimru boko ndungu ya siasa ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi halili ngutabiho dawe no wandu kaungwa milikiu yeyezi ya Mohamed Sambi raisi sabiki kaunga rihumbao mgu ya muhifadhi le 26 août haini mana mkomori ya nzao ze fikra za Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya amini ze fikra hajusho mhono ya jia mbele dua sheshwa shanzuani kazi jamkiniha zola ngutabiho hatabiha ni jeshi lizube yabo liwazi ya katu mimi zona nzoni huambia mwana mazola no wandu ikaunga muaminiu msilauze mamenga mjio msirini nzuani mwombele Ahmed Abdullah Mohamed Sambi bakamna ukubaliwa haukera nkwini ilio banu wandu ikawo wakutuzi kwa tutsaha ani ngone rankwini ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi na wawa nzuani hamada nyi habo ya jane nzuani hauke nzuani ikana Muhammad Bakari onkodeni ikana Abedi hafanya ukutuzi yabo nzuani ijende kabaja kala duani ya nzuani ya Komoro shaka bakala duani ya nzuani kabaja kaempo haini biro ya serikali ikahurengo no emijomba hiyo no vulana wa uwerenga wesankidi Sambi hajahamba tijau hamdungu hadharuba Muhammad Bakari ndera kwini iliyo abo zola kamna hubulio mwembedua tosa na salamu doza hanyi watukufu wanzani kao gamdunga we matangazo ya Daula Tropic FM la station du soleil harume zibimo jana na ne harume 54 MHz wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mama Ilma leo ngarenga wana dakika banu rimambie ni bwanzuani watukufu ikao kamtuheshimu yeyezi ya Colonel Azala Usmani ikao ngamheshimu yeyezi yani ye mwananyanyi fundi watu rais Sabik Sambi yatilwa hoshibani ndaye na Dr. Salami ukaya emabani hao nuwana nyanyi mabana Salimu wafi wudi atoka uja shetwani Salami Dr. Salami ngondo ya timizi mahamitanu bai prison wewe ngojo tene Salimu wafi waziri mzamani ngojo tene wa prison eka uparisiwa au kainu yezi kwenda ubadilia mwana wazola haribi bakamruhunu mheshimiwa yabwa Sedali Kemal bai hakanamo banu kao mgujo mrehemu ya mlazebema hamba ubul watwani minal iman yabo kana intikadi ya hao na yonu wandu hao ikaunga muamini yeyezi ya Sambi ngamuamini uka woi mrundanyi ngamuamini uka ze fikra za hizo timbi sha
kamtina wakati mjobuliwa muombe dua na mjoma lahoni hanyu haukaya huzambando haruma emission ya hao ya SM13 intervention wafanya huka clair huzamba kwamba nzuani wabaliliwa ngazija wabaliliwa mwali wabuliwa midomo wabaliliwa yonyo na tafsir yabo namkena ye ubul watan min al iman imani hanyu ne kai baga mjojo koma lahoni hanyu muombe dua niyonge jo hummaswidi mnukujojo ukaban yaombe dua mru lo Faransa mru ya ziwa Faransa yonge jo hummaswidi Mwenyezi Mungu afurrahimi de mwenza nyiso wede ubeho zeri sala zinu shati mwanadamu ekahuzia kuna ushinda kujazia kuna ushinda tieni ya hanyu muombe la Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na ina Dr. Salami Mungu ya wahifadhi shaizo ndiyao hizo ni maskini yao wanzwani hawanyi washangiria ho mfungwa wa Sambi no mfungwa wa Dr. Salami mmonao ka uangazi jango wa libro ngwafanyao za activities zao ngwadaiu bengwa ngabomba ujiro maudu mruja salimu yafi amba ukaya haono mizinga Madina mwananya Dr. Salami alo prizo maudu ngojotene nawe kutsudorongoa wewe Dr. Salimu afi waziri rongoa ba wakati uja ibidi urongowe ufanye siasa ya Colonel Azala Sumani kutsudorongoa je uriao yewe ka uparisiwa ezini badilia ngojotene hama Dr. Salami hakanga mjokaya ngabo banvya wanzwani emio ya hao ngejuhudiba kutu abari kandaroni semana nyasi zola ikao wewe patriotic wa za kweli uhisimu ze fikra za Ahmed Abdallah Mwasambi ngar aminiu wa Komor na humtosani tosa na salamu do za hanyu na humbushurani khairi na salama umpango hatutsinzi roho nguo banu ngari ziao banu rimoniseni mada mbili ikao ndizo rimwambiani ukaya parti serse yatendelewa ni Colonel Azala Sumani ikao de mhu wa hedaula de mwenye partinu wa hanti biro ikao biro hiyo baadhi ya wandu wanazijana wa parti kwa tui wana mwafaka baadhi sisi Tropic FM rieshelizi wandu waladhimu ikao wakae wandu waladhimu wafanye siasa hakosoni rendao ya 2024 kama nao kama shangaza tena ya bunduki changabadoru vote izwe mhu wa heda ulangu zambo gabadoru vote joka na ale na retu za transparence na mwelewano rirongoza za coordination hususa de coordination ya hambu wanu hukaya waziri Kamali Seif uhisa kutsurongoa kutufanya izo ambilo ufanye na ngawe waziri maudu ngojokanda uke waziri na kuna ulelesa hambu banu ngasina wanadamu ikaungarjo huwa dhukuru haruma hambu inu ikaungar amini ukawenja mijini labda wajo huishiliwa na demwana si Elamin directeur wa environnement ngabo zesti shahada nana directeur ulio wa Hesonelet sundi gulamu wao nsina uzia hauka wao dwalona ishara wao dwalona mipaka wao ni sao wana wa lejera ikawa si hamba de sheisi wa shahambu waonesa tosa na salam zemada hizo zihisa ngarjo uzia abo nyumanzi hao gamjojo hanzia jusqu'à hoho nyinyi monao haini mndungene shwaya hahe mi upara monsieur le maire Tropic FM la station du soleil harume zibimo jana na ne harume 54 MHz singani hambu unu inate de la République kozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tsatsaya studio kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepeao asihazia uhusishi waria wadile lazima rimikeni zaki za kibinadamu tampi wajohuishia tampi wajohelewa tampi shanga Mungu Mwenyezi Mungu aini mruka yehudunge matangazo ya Daula Tropic FM rowanzao gamu wabushiro khairi na salama na amani wachohanza
matangazo nongwa ndungao gamwabushirio khairi na salama na amani na mwisho mwema. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngenyao